publish pun perlog bergabung sebagai official pasal di YouTube channel jingpynthymmai. Di perlog gilai ba kagantian banding kong bau jisu lakran ka bau dan halo kadai na kadai bau lapan mam. Na kabenta ki badrio baro ki bala penstom yu. Ki bala sana pna yu lapan mam na lo jong pa. Di menta si ne pe kagantian ka ba ar ka bau jisu lakran ka bau dan halo kadai na. Kata kadai ka jingkular ka bau lakular. Di shopping stang to ine clear jing duai. Outbreak wajib abne ni klem patrai kran ngai kumlek juga kacang ni bagi we pui bang nada di semua kedong ini bang lapala ini nak jema jemsa jepang distawan jadi bang ngai kumlek hakam jingku bang teshle no jadi malang si po jim jadi atrai ani klem patrai ron ban never khat kacang ni bang kerpa na me atrai kran bang subhaban dan kalau bagi hani kapok kami boleh kitin kejong ni try ai ngajing nang ngajing status tu syapang kerang bangin la try speech ngaban tip berbaca tu kami mikwa berkeran hangi disuk jangan ya rap ini berpelah ini nak tiga jom setan try ban map try speech ngai ngajing lepak kau jangi baju ni kabangi juga tu siam ni malah si kau jim jadi begini baru kita Yesus amen. Ha kapor belasana pernah Yesus lah dan doa buat kita lasana pernah langi batu te ngit baru ngitip bal dan uwe unang te baru uwe unang tu te kini arbat baru kelai keren ya Yesus te kini pet ke kapau unang te ulah keren Yesus te kini Khasi Bible Shau Lukas kena kabar live live kendai uwe te na kita kinong kam sneo balastien ulah keren ben je udah ong mem long utau Chris tu pen jaladi bat yang ide tinggi pet ke bau nong tu ulah keren how Yesus ini pai sha kat khat ka ba sau puan ulah ong ti ko Yesus tu kan mau yang onda me poi ha ka hima jong ni ti perlok hang ni i ba uni undang lu ti la keren ben Yesus ulah kali ulah dame bilong utau Chris tepat yang ladi tepat yang ngiru ndreng la i padyaw ni unong tu mula riang Yesus langit Yesus la shane Yesus barulah kala ka bomot barulah ong hu tu kan mau yang anda melapoi syak hima ka jong ni kanu syak kalong baskong tenat bau ni unong tu syana itu Yesus nekat bau dan halor kading kena ulatip ba Yesus de tau nong pan bar unong suspa Tiga long syak jingkemen kabau ni unong tu ulayo ya kacing pen kat bau dan halor kading na hal syak kacing yap ka jau tito kinya pet pat syak Bible syak dekat ka pasau lai ke kabau Yesus la ong yau ni unong tu Yesus te ula ong hu shisha nga ong hami ha kani kasngi men long lem bat nga ha ka paradise perlo be jang ka no shisha ka long ka jingkemen ni abang yos ko ini ketien ki bau Yesus la kren yau ni ubrio yau ni unong tu lo ong bam ong shisha hami ba men dan kat lang bat nga ha ka paradise tikani kading ketien ka bau Yesus la kular ya uni unong tu ban un ai ka jingpen ya Patkan sya kanong kajikiman ba anda Yesus wan sasin pacha ni ko perthai ban sya hi gibrio kanu kanong sya kajikiman ba anda ulai i yauni ubrio yauni nong tu ha kata kasgi ti perlo kanu kanong kajikiman yang bari phi ladangi kela ka bomot bangin shania how Jesus Christ bat kanu kanong kajikiman ka bakar pak bangin yo ka jingpen baru ngin yo lan ki pop ki jangi ki bangi ngale ka jingkular ko jong Yesus bon ai ka jingpen yangi iwei pi iwei kalong baladang shania hu inget hu bari pedang yu ku no pet no spa ujangi ngila ban iru bahakan ki perthai ki dan bon bhagi bre ki bamte yo Yesus andai latep spang ju kila ithoi kila pedang yu ku no pet no spa ujangi bat habaki kala ka bomot Yesus ai ka jikpen yeki tikat nu tam kalong ka jikpen yangi iwe piwe ikibalatip ya Yesus ikibala itu kanu sya kalong ka jikpen ba ladangi kala ka bombot indio ka jikmap bar indio ro ka jikpen ka bau Yesus la kular hangi iwe piwe te porlok tu kini ken mau bau Yesus ulong bam ju kala Yesus ule yaki ki ba ulakren
kom ya uli unong to badan halor kading kena bat lakala ka bawat lama bi lakrani kini ketil lai ke jingkular ba undan kalang bat ha paradise kanu sya kanong ka jingkimen parlok ba ye janga baladangi mga ban mapi Indal kalang bat utaw nang pan emu nang spaj ni ha kata ka paradise ka ba lakular nang ta ka janga ba ka jawpi ka jingpet em kade ya baro kibrio kiba ithoi ne kiba mithoi henry kade tang ka jingjit ka janga ba ka jawpi ya ladangi pediang kum ta unang pen em bat unang spa jongi indio ya kata ka jingpet em ka ba jisu lakular na ka banta ka janga ba jawpi panam ta jang baro iwi badan hane po ka perthai te porlonga kermen ba plus ko tho yak ka ba jisu la kren na ko benta ka janga ba ka jongpi ka jingkular ka ba jisu la ai kata ka jingpen em ka ba jisu pa ban ai shagi iwe baladagi padang ko taw na pan em bal nong spa ujangi ngite ba jisu pres ulong sha uta nong pan em nong spa gi amdan ubala ban ai jingpen em kum ba jisu la ban ai te porlong tangine phai yela dia tangine kala ka bawat tangin shania ko ngin ngai ko ban ngin Europe namran katang ka jo kan bagi nak em ha ni ko parthai ngite bang em ha ka pop ngingop sha ka pop rei tang pan mam na ki pop ki bangi ngilale doble ku phi we but ngine ka do biang sa ko pat ka video amen